Nezaobilazan detalj bosanske nošnje, kako gradske, tako i seoske, jeste pojas sa kopčama, veoma dekorativnim, koji se nazivaju pafte. Pojasevi su izrađivani ili od metala, najčešće srebra, ili od tekstila, a postoji vrsta pojasa koji su rađeni od somota ili kadife sa aplikacijama od srebra. Pafte su ukrašavane tehnikama filigrana, iskucavanja, granulacije, aplikacije. Po oblicima pafte mogu biti četvrtaste, okrugle, bademaste, takozvane badem pafte, zatim mašna pafte i pjevac pafte. Najraskošniji ženski pojas koji je izložen u Muzeju Istočne Bosne je pojas takozvani ežder pojas, koji su uglavnom nosile samo mlađe žene. To je veoma raskošan pojas koji se sastoji od filigranskih pločica povezanih međusobno alkama. Ovaj pojas je rađen od srebrne žice tehnikom filigrana i dekorisan je ornamentima, cvijetnim motivima i geometrijskim. Na sredini pojasa nalazi se pafta, takozvana mašna pafta, također rađena tehnikom filigrana i granulacije. Pafte mogu biti izrađene od srebra, mesinga ili bronze, a vrlo često znaju biti pozlaćene.